utakmicu. Ovo je postava Ajaxa. Schildenfeld, Čale lijevo, eto desno, Vukojević i pokrivač usred. Još jednom lopta za Mandžukića. To nije bilo loše i vratnica Tadić sigurno. Luka Modrić u kaznenom prostoru i otišlo je pored vrata. Kakva prilika sada, Josip Tadić postavio je glavu, to je 13. minuta utakmice, odličan prodor, probio se ovdje Mandžukić, nažalost vratnica je zaustavila taj udarac Tadića. Huntelaara, puno prostora sada ostavljeno za Huntelaara i srećom Schildenfeld je Luku Modrića, Modrić, prošao je dvojicu Samir i odličan udarac pokrivača, ima finu lijevu nogu Nikola Pokrivač. Dobar ubačaj, ostaje 0:0, ali pogledajmo još jednom, ima sjajnu lijevu nogu Nikola Pokrivač, šteta je što to češće ne koristi, opalio je dobivača. Može li sada Mandžukić doći do te lopte? Može Mandžukić u kaznenom prostoru. I 11-terac je za Dinamo. 11-terac suđen za Dinamo. Tamo je Van der Wiel srušio Mandžukića. Kazneni udarac za Dinamo. Mark Klettenburg bio je blizu i odmah istog trenutka pokazao na bijelu točku. Dinamo vodi 1:0 na Amsterdam areni. Strijelac je Luka Modrić. Mirno, sigurno, precizno pogodak za Dinamo Luke Modrića i sada je stvar izjednačena. Rezultat u Maksimiru i ovdje u Amsterdamu trenutno je 1:1. 34. minuta, 1:0 za Dinamo. Luka Modrić i evo cijenjeni gledat je izveo slobodni udarac. Modrić. Udarac Modrića brani Stekelenburg. Evo sada opasnosti. Suarez, Koh je to branio. Koh je uspio. Koha, to je 43. minuta. Pogledajmo još jednom. Schildenfeld nije mogao zaustaviti i onda je zaustavio su. Dobro se za sada brani Dinamo. Samir odnosi loptu za trenutak samo. Emanuelson. Udarac Emanuelsona i otišlo je preko vrata. 69. je minuta na Amsterdam areni. Još jednom taj pokušaj Emanuelsona, neugodan, ali Koh je vidio tu loptu, pratio, a da vidimo sada promjena u Dinamovoj momčadi za Urbija Emanuelsona. Suarez i Koh brani fantastično. Novi udarac Suareza, to je 74. minuta. Namješta si Suarez na desnu nogu. Koh je još jednom ušao pravovremeno u udarac i zaustavio taj pokušaj. Ali odmah brzo se gubi lopta. Romedal. Evo sada prilike i Koh još jednom fantastično intervenira i brani. Tamo je Gabri. I evo sada u zaleđu je Huntelaar, podigao je zastavicu Mike Mularki i zaustavljen je i ovaj napad, ali još jednom pogledajte kako je u pravom trenutku krenuo Mandžukić. Lijepo petom Modrić u kazneni prostor, Luka Modrić u kaznenom prostoru, Stekelenburg je obranio, ali fantastična akcija Luke Modrića. 88. minuta, super akcija Luke Modrića. Pogledajmo još jednom kako je nadmudrio prvo Stama, onda Delorža i na 0. Dinamo je uspio u 90 minuta biti bolji ovdje u Amsterdamu. I kako je sada to otišlo pored vrata. Išao je prvo Schildenfeld, pa onda utrčao Dino Drpić. Pogledajmo još jednom.
Drpić nije uspio dobro pogoditi, iako je bio na Ogararu. Nema zaleđa Mikića. Dobra lopta u sredinu. Mandžukić i gol! 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 Mandžukić, Dinamo vodi 2-1 na Amsterdam Areni. Dinamo vodi 2-0, oprostite, ali ukupno 2-1. Lopta za Mikića, izvrsno se izvukao Mandžukić i pogađa glavom za 2-0 Dinama ovdje u Amsterdamu. To je 94. minuta. Modri imaju golemu prednost. Mikić ubačaj i Mandžukić zabija. Modrić, Gela, Ogararu ispred njega. Gela, odlična lopta u sredinu. Mandžukić, i evo ga, 3, sad je gotovo! Sad je gotovo! To ne može stići ni Ajax! 3-0 Dinama na Amsterdam Areni! Dinamo će igrati Ligu UEFA! Mario Mandžukić još jednom, Gela je ubacio, pogledajmo još jednom tu akciju. Prošlo je do Mandžukića i kontrakut, ne može ništa Stekelenburg. Ajax na koljenima, Dinamo u Europi ove jeseni. Modrić. I opet tu dobro je probao Mandžukić. Modrić u kazneni prostor i 11-terac mora biti. Ba ne, pa to je sada je Mark Clattenburg progledao kroz prste Ajaxu. Pogledajmo još jednom. Ovdje je čisti 11-terac. Ovo je čisto ko suza. To nema govora, ali nije valjda htio potpuno dotući Nizozemce. Englez, taman sam ga pohvalio, ali pokrivači bit će još jedan udarac iz kuta. Ajax je poput grogiranog boksača, nemoćan uopće se pomaknuti njegovi. Emanuelson. Ogararu je ovdje tražio loptu, ali... I evo pogotka, sada jedan zalutali metak, opalio je Ogararu, ušla je lopta tamo točno na noge, čini mi se, Huntelaru. Pogledajmo još jednom Ogararu i da Huntelar je uspio zabiti u 102. minuti. Sada Dinamo vodi 3-1 ovdje na Amsterdam Areni. Luis Suarez pored vrata, ali Urzaiz. Koch brani njega. Eto u skoku ponovo Suarez brani Georg Koch. Nije hvatao, boksao. Čekamo zvižduk Marka Clattenburga i potvrdu da ćemo pratiti Dinamo i dalje. Evo pogotka, ali sve je to kasno. Zabio je još jednom još jedna nepotrebna neopreznost. Huntelar je dodao još jedan pogodak, ali prekasno, puno prekasno. Dinamova klupa i gotovo! Ajax na koljenima, Dinamo u Europi, Henk ten Kate, što se nas tiče može i u Chelsea, ali veliki i moćni Ajax neće u Ligu UEFA. U Ligu UEFA ide zagrebački Dinamo. Karić, vrlo neugodna lopta i evo tog trenutka, evo pogotka Handanagića. Enes Handanagić, to je 11. minuta, 1-0 vode Koprani
Upozorio sam na te lopte Amira Karića, ali nažalost nitko od Dinama tamo nije pratio na vrijeme kapetana Handanagića. Pogledajmo, na 5 metara je ostao prazan, sam nečuvan praktički kapetan domaćeg sastava. Butina tu ništa nije mogao raditi i samo se naklonio i zabio Handanagić. Ko zna, možda će to biti ponovno onaj okidač i dodatni motiv da Dinamo malo čvršće i kvalitetnije nastavi igrati kao što je to bilo u Maksimu. 6. udarac iz kuta već za Luku Koper. Karić i opet u 5 metara i opet neopreznost i Guberac je zabio 2:0. 2:0. Ivica Guberac, još jedan smrtonosni ubačaj Amira Karića i još jedna neopreznost u Dinamovoj obrani. Prekidi postaju kobni. 2:0. Sada već je vrag odnio šalu, sada to može biti vrlo ozbiljno. 54. minuta, ima strahovito puno do kraja. Barmanić ovdje nije uspio zadržati Guberca. Pogledajmo, Polovanec je išao na tu loptu. Butina je ostao u zrakopraznom prostoru, a Guberac samo utrčao, podmetnuo nogu i pospremio tu loptu u mrežu. 2 asistencije Karića, 2 pogotka je Dinamo primio nakon ubacivanja iz kornera. Prekršaj sada Bišćana. Brzo izvedeno Brulc. Božičić i sada bježi tu Jelenić. Bišćanu, Jelenić bježi Bišćanu i to će biti 11-terac. 77. minuta, start s leđa i crveni karton još za Bišćana. Još jedna dodatna opasnost i problem za Dinamo. Start s leđa u situaciji koja je označena apsolutno kao gol prilika. Tu se nema što prigovoriti Luki Bantiju i Dinamo je sada u vrlo teškoj situaciji. Ozbiljno, rekao bih, uzdrman onim najprije pogodkom Guberca, onda sada ovom naivnošću ovdje, ovako dubokim izlaskom. Pobjegao je taj čovjek kojega sam nazvao lutalica Enej Jelenić i Bišćan ga je dodirnuo malo samo u ovom punom trku. Pao je Jelenić, evo tu je bilo malo guranja, potezanja rukama, koljenom mislim da je dodirnuo nogu Jelenića. On je pao, Luka Banti je pokazao na bijelu točku i Bišćan je još dobio crveni karton, tako da su sada Slovenci došli do prilike da zabiju svoj 3. pogodak i učine utakmicu do kraja potpuno neizvjesnom. S 4:0 eventualno ovdje, iako ćemo pričekati još naravno ovaj 11-terac. Najprije da vidimo Brulca. Dinamo bi ispao. Brulc i to je silovito, neuhvatljivo. 3:0. Ovo je, kažu, kockarski grad. Ovdje Italijani provode dani i noći kockajući se. Dinamo se kockao i u toj kocki za sada je na rubu velikog poraza i ogromnog gubitka. Božičić, vrlo neugodna lopta i Brulc. Ili je to Handanagić bio? Butina je, mislim, ipak dodirnuo tu loptu. Brulc i uz vratnicu je to otišlo, očešalo je čak, mislim, vratnicu ili ne, onaj vanjski dio mreže, ali u svakom slučaju Butina, još jedna velika obrana. 86. minuta. Dinamo živi vrlo, vrlo opasno. Još jednom je to sjevnulo pored same. Dinamo je u Norveškoj branio pobjedu iz Zagreba, ali s golemim opterećenjem činjenice da je Odd zabio gol u gostima. Norvežani su počeli u sastavu Rosbach, Gregard, Hagen, Semberge i Rud, Berg, Vage Nilsen, Samuelsen, Mladenović, Osean i Riski. Mario Cvitanović postavio je Livakovića na vrata, ispred njega Lecjaks, Benković, Sigali i Stojanović, u sredini Antolić, Moro i Ćorić i u napadu Fernandez, Hodžić i Sudani. U 8. minuti strijelac iz Zagreba Mladenović želio je ubaciti, ali lopta ide prema vratima. Livaković je prebacio u korner. Nakon udarca iz kuta, prva velika prijetnja domaćina. Osean je gađao preko vrata. Odlična kombinacija napadačke trojke Dinama u 19. Fernandez, Sudani pa Hodžić, ali ni ovo nije precizno. U 26. minuti Sudani je osvojio loptu na svojoj polovici. Našao je Fernandeza koji s ruba kaznenog prostora puca. Probao je stići Hodžić, ali nije uspio.
U 28. udarac iz kuta za Dinamo. Fernandez glavom, obranio je Rozbah. Do kraja prvog dijela Dinamo je vrlo uspješno držao loptu i potpuno neutralizirao domaćina. Prvih 10 minuta nastavka donijelo je golemi pritisak Oda. U 54. je Riski pobjegao u kazneni prostor. Mreža se trese, srećom samo s vanjske strane. U 55. inače sjajni Livaković nije najbolje procijenio udarac Oseana, trese se Greda. Tek u 58. minuti Dinamo je prešao centar. Akcija Fernandeza i Sudanija, čiji lanac puca, brani vratar Oda. 67. minuta prvo Risk puca i njegov udarac odbija Livaković. Slijedi ubačaj i potpuno pogrešna procjena Leciaksa. Utrčao je Broberg i još jednom spašava odlični Livaković. U 79. minuti veliku je priliku propustio Dani Olmo, koji je 3 minute ranije zamijenio Ćorića. Gojak je bio potpuno sam, Olmo se ipak odlučio za udarac. Dinamo pritišće u 81. minuti nakon udarca iz kuta, Fernandez pogađa vratnicu. U samo 10 minuta igre Dani Olmo je zapucao zicer i zaradio isključenje. Dinamo u 86. ostaje s igračem manje, a igralo se čak 5 minuta sudačke nadoknade. Od je najbliže pogodku došao u 87. i nakon slobodnog udarca. Hagen je skočio, ali i to odlazi preko vrata. Ostalo je u Norveškoj 0:0, Dinamo prolazi dalje. Stojanov, ubačaj Stojanova i pogodak. Ubačaj Stojanova i pogodak. 1:0 vode gosti. Strijelac Emil Gargorov, ako nije zabio u 7. jest u 12. minuti. Loše to izgleda zaista od samoga početka što se Dinamove igre tiče. Ponovno obrana ne djeluje dobro, ponovno taj defenzivni dio ne djeluje dobro. Da vidimo, ušao je Gargorov prije Kelave, Kelava otišao u prazno. Ne znam ko je tamo zakasnio na Gargorova, koristi to strijelac bugarske momčadi, bio je tu Fatos Bećiraj i Ludogorec u Maksimiru vodi 1:0. Samir. Badelj pa Vrsaljko. I gol! Tko drugi nego spasitelj Ante Rukavina, 33. minuta, 1:1. Ponovno Ante Rukavina spašava Antu Čačića i konačno pljesak i zadovoljstvo na Maksimirskom stadionu. Urodio je plodom ovaj pritisak Dinama iz prve prave prigode. Modri su zabili. Ante Rukavina 1:1. Vidjet ćemo sada ubačaj Vrsaljka. Samir nije došao do ove lopte i potpuno sam Ante Rukavina, koji od primljenog pogotka više ne igra na ovoj desnoj strani, nego se pridružio Bećiraju u samom vrhu napada. I Ante ponovno zabija glavom. Nisu česti trenuci kada Rukavina zabija glavom, a sada 2 pogotka u 2 utakmice. Ovaj prekršaj Stojanov na drugu vratnicu. Vida, kratak, velika prigoda. Gostiju nevjerojatno. Ludogorec vodi 2:1. Ako sam dobro vidio, a jesam, to je Marcelinho, 36. minuta. Ponovno pogreška u modroj obrani. Kelava i brojni Dinamovi igrači traže pravdu kod njemačkog suca. Da vidimo je li tu bilo prekršaja nad Vidom. Tu je bilo igranje rukom Marcelinha. To je čista ruka Marcelinha. Nevjerojatno da to nije vidio Felix Weyer. Nadam se moglo zanimati jeste rezultat Red Bull Salzburga. Samo da pogledamo ovaj napad. Badelj može ubaciti. Badelj. Još i dalje napad Dinama. Badelj, Rukavina, gol! Gol Ante Rukavina, gol je, 2:2. 60. minuta, novo izjednačenje. Ante Rukavina, tko drugi, njegov drugi pogodak večeras, treći u ove 2 utakmice. 2:2, Dinamo je odmah iskoristio igrača više. To je za
poželjeti, to je samo mogao poželjeti Ante Čačić. Sada ulazi još jedan napadač, ušao je Duje Čop, izašao Adrian Kaleljo. Sve karte u napad baca trener Dinama, ništa drugo mu ni ne preostaje. Još pola sata i tekako puno vremena ima za potpuni preokret. Pogodak Rukavine. Bunili su se zbog nečega igrači bugarske momčadi, ne znam, zbog... Nema se više što čekati. Samir natrag, Samir za Tonela. Peko je nešto sada odigrao, prolazi Peko, može li Peko asistirati? Ovo bi trebao biti korner za Dinamo, tako je, traže domaći igrači. 11-terac, mislim da nema govora o 11-tercu, da je bugarski igrač izbio loptu čisto u korner. Vidjet ćemo sada to još jednom. Bilo je kontakta, istina, sa nogom Ivana Peke. Korner za Dinamo, vjerojatno posljednja prigoda Dinama da ostane u Europi, da ne završi ovako rano svoj europski put već u srpnju. Još se malo odmara Svetoslav Đakov na travnjaku. Korner će izvesti Ali Spahić, Kelava je u 16-tercu, svi Dinamovi igrači su u protivničkom kaznenom prostoru. Ali Spahić, Samir, ponovno za Ali Spahića, prigoda za bolji drugi ubačaj. Ali Spahić prebacuje na lijevu nogu, velika prigoda, gol! Gol Vida! Domagoj Vida, heroj! 3-2 za Dinamo, Dinamo ostaje u Europi! Osvetilo se odugovlačenje gostima, sva ona ležanja na terenu sada se mogu odmarati do iduće sezone. Dinamo 3, Ludogorec 2, Domagoj Vida, infarktna završnica, jedna od najinfarktnijih završnica u Dinamovoj nogometnoj povijesti. Ova momčad očito ipak ima karakter. 93. minuta prve utakmice, pogodak je zabio Ante Rukavina. 90 i tko zna koja minuta druge utakmice, Domagoj Vida, čovjek koji je igrao stopera, beka, krilo i napadača na ovoj utakmici, zabija gol za 3-2, zabija gol za ostanak u Europi. Dinamo nastavlja svoj put. Samo u sezoni 2005-2006 bili su bez europske jeseni, ostalo ili kup UEFA, odnosno Europska liga ili Liga prvaka. Rekao sam, treće pretkolo Lige prvaka, 31.7. ili 1.8. prve utakmice, 7 dana kasnije uzvrati. Šerif iz Moldavije čeka opasan protivnik, vjerojatno i jači od ovog kojeg su Zagrebčani izbacili u ovakoj nevjerojatnoj završnici. Oprez mora biti na maksimumu i u toj minuti. Samardžić, Georgijev, Dedovi društvo su zaista jako dobri, ali treba sada slaviti. Dinamo je pogodkom Domagoja Vide u 98. minuti prošao dalje, prošao u treće pretkolo Lige prvaka.